Pencelur Donald Trump yakari Ukraine bak daibat lek herlang dakat ma persya yakari Rusia. Hato udai sishan uta ubakwa banwanra yaka jingsuk kani kandai ke jingkli kabahe ba ya baro shiteluk ka perthai bat kata kalong ka jingkli syapang presiden jongka US Donald Trump hadin ba ulai jingmut bakari Ukraine kadai ban lek herlang dakat ma persya yakari Rusia hakani katma kabadang ya haduk mentah hendai ke kabab penlong hakani ka klimat bakan mi sendon kum kita ki kentin na unong yalam kari Amerika hato dainamar bakari Rusia kelaban ben pelat yakari Ukraine lengba dakat jinglet hertma kabak krautam yakari Ukraine ne dainamar ba presiden jongka Amerika usngutu bakat jing Ukraine yasuk kan omla ban poi shono kumban syupen kenmau biang kalong batang ketu kenisngi hadin bau Donald Trump bat Vladimir Putin kilaya kenduk ha Alaska ban Ukraine halor katma ka badang ya cakmat ka Rusia ka arpoi tarik mentau benai agosi kala lek ban penbethai ya kawai nak jing penbethai bom bajur tam jongka hapo kari Ukraine katkum ka jingethu jongki sipai kari Ukraine ka Moscow kala penher sanspa nyup sautli ki drone bat sau pautli ki cruise bat ballistic missile haka shimit haka balatmu ya ki santli ki nongba ki badon haka benta syati jongkari Ukraine bat kumjuk rude ya ka nongba harkana jongka Saporisia ka badon hajan ka Southern Frontline ka jingpthai namding hamuka chivo ka nongba ka bacngai laipo kilometer nak haput jongka Hungary ka wei ka karkhana shna tiar elektronik kaba heba kaba dai trai artat dakari Amerika kala syak bom haki sipai kari Rusia ki he sarkar kilayathu bakhat khandai ngut kibriu ki laman saujur bat kumban rius pak ngut ki nong trai ki badang trai hakatei kapor bala syak bom hendrei ki lalat em menteri kambari jongkari Ukraine Andriy Sybiha ulatho hapo ka X bakin nong Rusia kila hertma ya ka flex kabadon hat Texas kabadai ka jaka bapura jongkiri pajba bat ka bom don cingya dei bat ka kam yadari ne ka kam sipai dagba benrap baki jing hertma jongki lingsun jongka Rusia kila penjulor ya ki weipat ki kam khai pateng jongkari Amerika kentup ya ki office jongka lingsun Boeing eli Andriy Yermak ubadai he sipai jong Zelensky walatho hapo ka Telegram Putin Ukraine syapangka jingsuk hendrei umsim watang kawai ka senjamban penurlong yaka haka jaka jongkilat banya penbek kiba sisa hendrei upen i penban dakikam banlek thombor yaki jaka basyong kipaiba hapo kari Ukraine kamhadin ka jinghertma jongkari Rusia yakari Ukraine presiden jongka Amerika Donald Trump ulap penpau bat ba ula ai jingmut yakari Ukraine banlek herlang dakatma hakaliang ki kam sipai persya yakari Rusia ulatho hakatrut sosial kabadai kalat thai khobor jong uhui dakabong bakalong kaba lada omla banle banjob yakatma klemda hertma yakari nongwan hertma kalong kum ka kenhun kabakrau haka jingyale kabadon yaka jingyada kabapla hendrei omsya banyale persya kamdon kalat banjob kalong kumta bat ka Ukraine bat ka Rusia Donald Trump ulak kentoru ya unong yalam bahaswa jungu kata Joe Biden ya ka polisi trikam jungu dakaboong pa Joe Biden ubat hok bat buak klem akor ba klem ailat ya ka Ukraine ban yele persya hendrei tang ban yada kumno kata kala banja klem dakhen kani kadai katma kaba om simlaja satya lada ngadeu presiden